Hai guys, pengen makan. Guys, aku udah beli bakso tadi. Udah aku kasih bumbu. Kita aduk-aduk dulu. Wow, kurang asin sedikit. Aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kurang pedas, kasih lagi. Hmm. Makan guys. Pedas guys. Enak banget. Pedas banget guys.
Wah, pedes banget. Apa? Sisa punya anakku guys, nggak habis dia. Siapa boleh baut? Kenyang banget guys. Mantap. Lekker. Oke guys, makasih yang sudah nonton video aku sampai habis. Terima kasih udah support. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel. Sampai ketemu di next video. Bye.